ab'ekitongole kirikuhuumuriza abarwaire b'ekookoro gyete kansa ekya Hospice Africa Uganda kyorekire ko abantu 300 okuruga omu Ruhoima beegisire ahari abo barikuhuumurizibwa ahabwa endwara y'ekookoro ekirikworeka okweyongyera kw'abarwaire. Ebi bigambirwa omu kwijuka Dr. Anne Merima owatandikireho kuragurira abarwaire b'ekookoro omu Uganda. Abantu bashoborera ngu okumanya ngu ekookoro eteekire mushekye nibatunga abantu 5 buri izooba. Kati tukola enzijanjaba gye tuyita palliative care, kwe kujjanjaba abo abali obubi abeetaaga okubudaabudibwa. Usually babeera mu biseera byabwe bye bayita ebisembayo. So abantu abo ate basinga obutafiirwako ddala kubanga most times ebiseera ebisinga abantu balowooza ku cuwa nti olwadde tukujjanjabe owone, naye ate waliwo obulwadde stages for example mu kansa ezibeera nga tokyasobola kuwona naye nga weetaaga kubudaabudibwa obeera olina pain ennyingi, obulumi bw'amaanyi. Obuliro bw'ekansa obuba bugenzera haiguru tosobola okujjanjaba okabukiza. Konka nabwo bukaba tasobola okujjanjaba obulwaire okakiza, omuntu akwenda kujjanjabwa nawe esaawa bwerahika okulugwaho agenda ine ali omuntu atakulumwa muno. Obujjanjabi bwitu tugamba ngu tukujjanjaba abantu abagenda okufa, abarwayi abamu bukija bukyarikara, obulwaire bukazora bukyarikara tukujjanjaba nibakira abantu basiibwe. German zinatuweza orikwebembera itaagi rya Hospice Africa Uganda omu Ruhoima nagira ngu abantu abamwe nibakimanya ku baine ekookoro obwire bwagenzire. Okurandura mu statistics eza Uganda yona obulwaire bw'ekansa bugenda nibweyongera. So ekiro n'ogamba ngu kandi omu byaro byaitu n'abantu baitu obulwaire bw'ekansa tubakumanya. Omuntu bwafutunga obumanyiso n'ebintu ebikwata obulwaire bw'ekansa n'agamba nyo banogere gali marogo ebyekinyoro n'ebindi. So abantu baguma mu community ahansi okwikya obulwaire bugenda nibukura nibugenda haiguru obujja kukebera n'osanga bugenzere mu stages za haiguru. Element in the society abakuba abantu baingi abakubonabona n'obulwaire obutakira, especially cancer, HIV AIDS, endwara ezindi, high blood pressure, sickle cell disease, n'ebyo ebikusana nk'ebyo. So we have had a very good lesson today kurura nti twarura ebintu bino twabirabamu twabyetegereza. Nikigambwa ngu mu bantu 10,000 abakazi 556 n'abashaija 557 baine ekookoro. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.